Ndi madekwana vhuḓi ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa maramani. Madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi ro ṱanga lwendo ro ḓa Thohoyandou tshiṱirikini tsha Vhembe. Hafhanoni ro ḓa nga fhungo ḽine ḽa khou kwama mabulayo a vhafumakadzi na vhana. Hu khou itea mini tshiṱirikini tsha Vhembe hune ra khou wana tshivhalo tsha mabulayo enea tshi nṱha nga u rali. Kha ri vhe roṱhe madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi kha ino mbekanyamushumo ya zwa maramani. Nṋe nga dzina ndi pfhi ndi Vhuyafhi Maṱhoḓe. Mme awe vho swika hune vha ḓiwana vha khou vhulaiwa vha posiwa dindini ḽa toilet ya tshiṅwe tshikolo tshine tsha vha hone hanefho. Musi ri khou sedza tshiimo fhano Vhembei a tsho ngo vhuya tsha fhungudzea and a tshi khou takadza. Ndi vha ndi khou pfha uri mulayo wa fhano South Africa a u khou vha fair na luthihi, a u khou ri tsheka riṋe vhafumakadzi na vhana. Thohoyandou ndi tshone tshiṱitshi tshine tshi khou ri fha dzi problem zwi tshi swika kha dzi rape dza vhana na u vhulaiwa kha vhafumakadzi. Nahone ndi khou tou ri zwiṅwe zwiṱuvha zwi nga vha zwi na vhaṅwe kha dzi bisinese dzavho. Ri Tshilungoma hafhanoni hu na tshiwo tshe tsha ḓo vha hone ri muṱani we ha bebiwa mufumakadzi we a ḓo vhulawa a si kalekale na ṅwana wawe. Ndi vho Rendani Tshigwili khathihi na ṅwana o no itiwa ndi wa Tshilidzi Muronga. Ri na mukegulu hafhanoni uri ṱalutshedza uri zwavhuḓi vhuḓi ho itea mini. Ṱhamusi mukegulu vha nga ri bvisela khagala kha uri zwo to itisa hani musi hu tshi vha na tshiwo tshenetshi, zwo thoma gai, ho itea mini nga ḓuvha ḽa hone? O bva hayani hangei Malavhuwe a fhira nga fhano a tshi ri khou fhira a tshi ri ṱolela. Zwino nga masiari a mbo ḓi ṱuwa a ri u khou namba u khou renga muḓagasi u itela vhana vha tshikolo vha tshi vhuya vha wane ono vha hayani. Ḽo ḓo ri ḽi tshi kovhela ndi tshi ri ndi founele zwo o tshimbilisa hani, founu yawe ya vha yo ri yo valiwa a thi ngo tsha pfha no zwo ri hani. A mbo ḓi vha uri u bva zwezwo founu yawe yo mbo ḓi vha yo dzimiwa u swikela ende ḓuvha ḽe a ngalangala ndi dzi 19 dza Mei nga musumbuluwo. Musi vha tshi sedzulusa ho no fhela maḓuvha vho to zwi thomisa hani, vho ya ngafhi, ha itea mini? Lwendo lwanga lwo thoma Malavhuwe ndi tshi swika hanengei nda wana ono ḽori hono munna wane a kerekeni. Ndi hezwi ndi tshi mu vhudzisesa zwo ri ini ngori no ḓa namba mulovha uyu muthu ni na ene afha kerekeni ene a ri hayi haho. Nda ri no mu ṱoḓana a ri hayi a ri ngo tsha ṱoḓana. Nda ri zwi amba zwo nga musumbuluwa ri khou namba ra ya police station ra vhiga mulandu hononi uri mapholisa vha ri thuse. U bva hone mma ha itea mini? U bva hone ri ḓivha ri khou ṱoḓa tshifhinga tshoṱhe ri tshi tsa ri tshi gonya ndi ri mashango nga mashango ri khou ḓi ṱoḓa hanefho hone mavhari vha ri ari ri tshi khou ḓi ya ra ita zwo sedzulusa hanengei mara ri sa wani tshithu u swikela na ṋamusi ri tshi kona u pfha zwo ri hoyo muthu ha tsheho. Nga tshino tshifhinga zwine vha khou zwi pfha sa muṱa kana zwe zwa fhedza zwo wanala uri zwo itea kha ṅwana wavho na muḓuhulu wavho ndi zwifhio? Zwe ra ḓo zwi pfha ndi zwezwo vha ri vho wana masalela awe hanengei fhasi thungo dza fhasi hangei. Zwino mara vha ḓa vha ri vhigela zwone ho vha hu ḽavhuṋa ḽavhuṱanu wa kona u vho radio i khou bvisela khagala zwo ri hoyo muthu o wanala na ṅwana wawe ende vho fhisiwa. Avha vhathu vhane vha khou pfhi vho ita tshiwo tshenetshi vho no ḓifariwa vha vhaḓivhana vha na vhushakana vha na vhuṱumani vho no vhuya vha pfha ngavho kana a vhathu vhuya vha pfha na tshithu na tshithihi ngavho vho sokou tou mangala vho zwone zwi tshi khou pfhala anea mafhungo o pfhalaho? A thi vha ḓivhi havho vhathu mara ho muṅwe wa hone ndi wa hanengei Malavhuwe havho vhaṅwe ndi vha thungo dzedzi dza fhasi a thi tu vha ḓivha zwavhuḓi ndo sokou tou vha vhonavho kha TV mara a thi vha ḓivhi vho lini. Ri kha ḓi ḽiwa bola ḽa Vhembe zwa zwinoi ri khou dzhena muvhunduni wa Mudedzi ndi tsini na Vleefontein. Hafhanoni ri khou wana hu na tshiwo tshe mufumakadzi wa miṅwaha ya 36 a vhulawa lwa tshiṱuhu nga mufunwa wawe. U bva hone vhusiku honoho mufumakadzi uyo a vhulawa ngawe ri khou wana uri muhumbulelwa hu khou pfhi o ya dzhia ṅwananyana muhulwane wa mufumakadzi uyo ane a si vhe ṅwana wawe wa malofhani a fhedza a ya mutshipa. Kha ri dzhene roṱhe ri pfhe zwinzhi nga vhuḓalo. Nga musumbuluwo wa dzi 11 dza August nga matsheloni ro ḓo wana muvhigo une wa sa takadze musi ri tshi khou founeliwa uri hu na muṅwe washu ane ra dzula naye o ngalangalaho na sokou wanalea. Ndi hezwo vhathu vha tshi swika hune vha humbula uri ndi khwine vha tshi swika hune vha vhidza nga loud healer vhathu uri u kone u vha na mafhungo o thusa uri vho nyagiwa muthu hoyo o ngalangalaho. Vhathu vho swika hune vha kuvhangana musanda vha dzhena ḓakani vha ya vha sedza hafho hune a khou pfhi muthu o ngalangala hone kana he
ṅwana hoyo a swika hune a itiwa vhuṱudzi hone. Ri hanengei musi ri tshi khou nyaga ho ḓo swika hune ha vha na vhuṱanzi vhu fareaho ho sumbedza uri tshiwo hetsho tsha itea a tshi ngo itea ḓakani hangei. Ḓakani ndi he ha itiwa vhuṱudzi ho uri hu repiwe ṅwana. Mme awe vho swika hune vha ḓi wana vha khou vhulaiwa, vha posiwa dindini ḽa toilet ya tshiṅwe tshikolo tshine tsha vha hone hanefho. Ndi hezwo vhathu vha tshi swika hune vha vhuya, vha tshi vhuya mapholisa o vha o no vha hone o no swika. Ha swika hune ha yiwa mabungani aneyo, ha swika wa tibuliwa, wana ndi zwone zwa vhukuma kuma, mupondwa o swika wa vhulaiwa a dzhenisiwa hanefho. Tsho vha tshiwo tshine tsha pfisa vhuṱungu, tshine tsha vhori ndi zwithu zwine zwa vha uri zwa sa ṱanganedzee na luthihi, lune wa nga ri u tshi zwi vhona wa zwi vhona zwa uri ngoho vhaṅwe vhathu vha na mbilu dzine dza vhori a dzi dzavhuḓi na luthihi, ngori bulayo heḽo ḽo vha bulayo ḽa tshiṱuhu tshihulwanesa nga maanḓesesa. Ro ḓa ra vha wana havho muthu u swikela henetsho tshifhinga vhathu vhane vha vha uri vho tea uri vha ite zwori vha vha ntshe vha swika hune vha vha ntsha. Sa lushaka ra wana ro khamala, ra wana ri sa ḓivhi no zwori na ri fanela u fara mini, ri dzhie mini, ngauri zwo vha zwo swika hone zwa vha zwo ri vhaisesa nga maanḓa. Ende hezwo zwithu zwi khou itea nga ṅwedzi une wa vha uri ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi, ṅwedzi wa August, une kha hoyo ṅwedzi rine ri vhona uri ndi tshone tshifhinga tshine ra wana uri vhathu vha vhafumakadzi vha fanela u swika hune vha khou vhona uri vha tsireledziwa nga nḓila dzoṱhe. Mara ra wana muṅwe muthu hanefho lushakani a swika hune a dzhia maanḓa ene muṋe, a humbula zwine a humbula zwone zwine zwa vhora zwavhuḓi, a dzhena a swika a vhulaya havho mufumakadzi, a dovha habe na vha na mbilu, a dovha a swika hune a yela ṅwana wavho. A tshi ya kha ṅwana wavho a swika a muvhudza uri ndi khou ḓa, ndo ḓafha, ndi khou ḓo uri iwe ndi ḓo ndi u sumbedze hafho he miyawu nda vha diela hone, nda vha letela hone. A vha wana ṅwana hoyo a swika hune a mutshipa hanengei ḓakani. Zwithu hezwo zwa zwi khou shavhisa nga maanḓesesa. Vha khou zwi vhona ṅwana muṱukuṱuku wa 16 years a khou swika hune a repiwa, u bva hanefho nga vho iri ya vhuvhili nga madautsha u ḓo swika nga iri ya vhuṱanu nga muthu muhulwane ane a vha uri hana muhumbulo wo fhelelaho. Zwi vha zwithu zwine zwa vha zwi khou vhaisa nga maanḓesesa. Ro wana rine ro akhamala nga maanḓa sa shango, sa muvhundu washu, uri ngauri tshiwo tsho nonga tshenetsho ndi tshiwo tshine tsha vha uri tsho tsho thoma tshine ra tsho ra ṱangana natsho vhutshiloni hashu. Ro wana uri zwo ri kula miraḓo tshoṱhe, zwo kula muraḓo musanda washu, zwo kula muraḓo muthu muṅwe na muṅwe wa vha hone. Ndi ngazwo ra swika hune ra ita mafhungo hands-on, ra ita uri ndi khwini ri tshi vhona uri ri khou thusa kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine dza ḓo ita uri ri wane havha mufu washu vha swika hune vha wana mbulungo ine ya vha uri ndi mbulungo ya nṱha. Sa muṱa tshiwo tshenetshi tsho vha farani, vha hani muṱani? Muṱani zwi khou konḓa, zwi khou lemela, a zwi ngo ri fara zwavhuḓi. Ndi tshiwo tsha ri manga nṋe ndi songo lavhelela na zwine a ri khou farela zwavhuḓi, ri khou fara ri tshi ro tsikea zwa zwino muhasho. Ho vha hu na tsumbo ya uri hu nga vha hu na thaidzo vhukati ha havha vhathu vhavhili, mme ya ṅwana khathihi na muhumbulelwa? Hai, ho vha hu si na thaidzo ine ra nga muhumbulela yone ra muthu. Ndi zwithu zwe zwa tea nga tshihani nga u ṱavhanya. A na tsumbo ya vha tshi ita kana maḓuvha o fhelaho a murahu. Avha khaladzi yavho ho vha na ḓuvhana kana tshifhinga tshe vha vhuya vha ḓa khavho vha sumbedza uri hu nga vha hu na thaidzo kana ho vhuya havha na dzinndwa vhukati yavho? Ndi nndwa dzo thoma na u dzi pfha dze dza swikisa kha tshiwo tshenetshi? Hai, a si ndo dzo thoma hedzi. O vha tshi ḓo dzulela u ḓa kha nṋe hangei hayani a ri na thaidzo, ndi tshi vha solvela a si ri na thaidzo ha muthu. Zwa zwino ri khubvi ri muṱani wa Hambedzi. Hafhanoni muṱani ho vha na tshiwo tshe wa muraḓo wa muṱa vhane vha vha vho funana ni bedzi vha thuntshiwa musi vha kerekeni Makonde mahoḽa nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe. Ṱhamusi ri tou pfha kha vha muṱa vhone vhaṋe uri vha tou ri humisela murahu uri tshiwo itshi ri tshi khou amba ngatsho ndi tshiwoḓe ho itea mini zwavhuḓi? Tshiwo itshi tsho itea ho vha hu dzi 30 dza March, ho vha hu Saturday, hu conference. Mufu wa vha kerekeni yo vha i na session mbili, vho ḓi attenda session yo thoma
kha session yo thoma upfhi muhumbulelwa o ḓa a ḓi ḓa a ṱolela a huma havha na break ya session yo thoma ya vhuya kha session ya vhuvhili ndi hezwi i tshi vho yo tshaisa i tshi vho kovhela nga vho phasigisi muhumbulelwa a vho dzhena a tshi dzhena mufu vha imba staging a tshi dzhena a vho ḓa a ṱuwa straight aya staging ndi hafho he vhathu vha pfa a tshi khou thoma u bvisa tshigidi a khou thuntsha mufu hu songo vhuya thoma vhana a zwi amba a tshi swika kana tshi dzhena ha ngo amba tshithu na tshithihi u bva tsha tshetsho ho no itea mini kha mulandu wonoyu u swikela nga musi ri tshi khou amba u bva hetsho tshifhinga ho ḓivha na mafhungo ori muhumbulelwa o ḓi fariwa a tshi farwa havha na mafhungo a uri ra ri khou ḓi ya dzi khothe a tshi khou ṱoḓana na beili fhedziha o ḓo swika he a wana beili naho a tshi i wana beili ri soko ri fara zwavhuḓi sa muṱa nga vhanga ḽa uri mafhungo awe a u apuḽaya beili o vha o tea o itiwa na riṋe ro aphiaravo kha application yawe ri tshi khou kona u pfha vho uri u khou vhea mbono dzifhio dzine dza mu itisa uri a bvele nnḓa nga beili ngauri nga tshetsho tshifhinga na riṋe sa muṱa ro vha ro tshuwa zwa zwo ri tshenusa ra pfha na riṋe vhaṅwe ri si safe ngauri ro vha ri sa ḓivhi uri idzo mbiti dze a vha a nadzo kana uyo muya une a vha nawo wo ṱanḓavhuwa u guma gai lune na riṋe ri safe na musi zwo ralo fhedziha ro sokou mangala uri tshi vho vhudziwa upfhi o bva nga beili zwe ra pfha uri ndi hone vho he mulayo wa ri feila vhone hanefho ngauri ri khou hana muṅwe na muṅwe una right kha shango ḽino ḽa South Africa ya uri a kone uri a apuḽaye beili a bve nahone u ya tea uri a sa mulayo wa sa mu dzhie a muvhi u vhuya u swika zwezwo a tshi phuruviwa khothe ya mulayo fhedziha zwithu zwa kha zwi vhe khagala na riṋe ri kone u vhona uri khoyu u khou apuḽaya beili u khou amba mbuno dzi no pfhala and then a bvelele nnḓa nga beili na riṋe ri tshi zwi ḓivha vho vhuya vha vhudzisa ṱhamusi kha vhathu vhane vha nga vha vho fara mulandu kana vhane vha khou tshimbidza mulandu uri ndi ngani zwo tou ralo na zwithu ri nga si tou amba uri ro zama u amba hoṱhe ro zama no ṅwala marifhi ngauri zwo iteaho nṋe ri khou tou wana kholo i khou tou dzhena kha nṋe kholo ndi khou founelwa nga vha magurannḓa vha khou vhudzisa uri vhone vha ḓi pfha hani muthu muhumbulelwa o grantiwa beili ya 25,000 nṋe nda vha ndi khou thoma u andedza uri zwi nga si itee ngauri ndi ḓo zwo muhumbulelwa nga ngomu tshiṱokisini mulandu uyunoni u khou tshimbilani wo guma ngafhi nga tshino tshifhinga nga tshino tshifhinga mulandu ro guma ro fhiwa date ya 3 dza November muhumbulelwa u nnḓa muhumbulelwa u kha ḓi ya mushumoni u khou funza 3 dza November ndi khou amba case 3 dza November ro rali a ri ḓivhi uri o faraho mulandu washu ndi nnyi ngauri ḓuvha ḽe ra mu vhona nga dzi 4 dza August a nga ngomu hangei a khou amba uri ndi ene o faraho mulandu ro ri tshi bva nda zama no vhudzisa uri riṋe ri nga si wane tshifhingana ri ambe navho vho sa muṱa vha ri vhudze vho uri way forward ndi ifhio zwa zwino ri khou ya gai havhaḽa muthu vha ri vha ḓo ḓa kha nṋe vha dzhena ofisini zwo fhedza 3 minutes ya kha awara nda fhedza ndi tshi vho tou ṱuwa u ya nga riṋe sa muṱa nṋe ndi pfha uri mulayo a khou ri fara zwavhuḓi na luthihi nṋe ndi pfha uri zwiṅwe zwi khou ṋaṋiswa nga mulayo arali u sa khou kona u tsireledza vhafumakadzi zwi amba uri vhaiti vha mulandu vha ḓo dzula vha tshi ita tshifhinga tshoṱhe arali muiti vhathu vha re nnḓa hangei vha tshi ḓivha uri vha tshi khou sedza uri munna u khou vhulaya mufumakadzi a ya dzula miṅwedzi miraru mina dzhele a bva zwi amba uri na ine u pfha uri zwo leluwa uri ndi zwi ite ngauri ndi ḓo dovha nda vhuya nda isa phanḓa na vhutshilo hanga zwi vha zwi khou vhaisa riṋe sa muṱa uri ngori riṋe sa muṱa ri vha ro xelelwa houḽa mufu ha tsha vhuya mara muiti wa mulandu u kha ḓi dovha a vhuya a isa phanḓa na vhutshilo hawe nṋe ndi vha ndi khou pfha uri mulayo wa fhano South Africa a u khou vha fair na luthihi a u khou ri tsheka riṋe vhafumakadzi na vhana zwezwo iteaho zwi vha zwo affecta na vhana vha sala vha si na mubebi orali a nga si ane na khotsi yanga ngauri khotsi ndi muiti wa zwithu vha khou zwi vhona musi zwi tshi kha ḓivha zwo ralo vha ndaulo ya vhutshutshisi ha lushaka kana NPA vho wana u bva mulomo kha fhungo ḽeneḽi musi ri tshi kha ḓivha kha fhungo ḽeneḽi ḽine ḽa khou kwama tshiimo tshine tsha vha nṱha vhukuma tsha mabulayo
na u tambudziwa ha vhana na vhafumakadzi tshiṱirikini tsha Vhembe. Zwa zwino ri ṱanganedza vho Susan Ravuku vha bva kha tshimiswa tsha Vhembe Youth Empowerment Forum. Vho Ravuku, kha vha ḓo ri vhudza tshiimo tsha u tambudziwa ha vhana na vhafumakadzi tshiṱirikini tsha Vhembe na mabulayo tsho to ima nga nḓila ḓe? Ndo livhuwa muhashi kha musi zwine nga to amba zwone ndi zwa uri musi ri khou sedza tshiimo fhano Vhembei a tsho ngo vhuya tsha fhungudzea and a tshi khou takadza kha ḓuvha musi ḽi tshi tshai ri vha ri khou pfha zwiwo nahone zwi shushaho. U nga zwi amba sa timitimi wa amba wa ri tshiimo tshi khou tou gonyela nṱha ende zwiwo zwoṱhe zwine zwa khou itea zwi khou shusha u tou pfha ungari ndi muvi ngauri arali vha nga sedzesa hu na tshiwo tshine tsho itea Tshidzini, hu na tshiwo tshine tsho itea nga Ngenkuna, hu na tshiwo tshine tsho itea kha saidi ya Phunda Maria. Hezwi zwiwo zwoṱhe vha zwi thetshelesa zwoṱhe zwi vha zwi khou shusha, zwoṱhe zwi vha zwi khou ri akhamadza. A ri ḓivhi uri ndi zwifhio zwine ra nga ita zwone ngauri ri khou ḓivuwa ri tshi bva, ri khou ḓivuwa ri tshi ita khuwelelo, ri khou ita maguvhangano, ri khou amba na vhathu u tou sa ḓivha uri vhathu kha musi vha khou ri vha tshi thetshelesa izwo musi vho vhudziwa uri vha funa u ita mini arali vho ṱangana na thaidzo vha khou tou namba vha hangwa zwezwona kana hu khou tou ḓa zwiṅwe zwithu nga murahu zwine zwa vha ita uri vha ite izwo zwine vha khou ita zwone. Vha tshi ri nga ṅwaha tshiimo tshenetshi kana zwiwo zwenezwi zwi khou hulela, vha vhona unga ndi mini tshine tsha nga vha tshi khou ita uri kha ṅwaha ri vhe ri khou amba uri tshiimo tshenetshi kana zwiwo zwenezwi zwi khou hulela? Kha musi ngo amba uri hezwinoni ri tshi khou amba na zwiṅwe zwipiḓa zwiṅwe zwi vha zwo sela murahu ngauri hu vha hu na vhathu vhane a vha thu ḓidzhenisa kha mafhungo a mbingano, vhaṅwe vha vha sathu malwa, vhaṅwe vha vha sathu malwa. Hezwi ri khou amba vha pfha uri ha vha kwami, zwi amba uri hezwi vha tshi vho no wela nga hafhaḽani kha mafhungo a mbingano kana kha a muṱa ndi hafho hune musi ni riṋe ro zwi amba nkeni murahu zwi amba uri musi ni vha tshi vho thetshelesa vho lenga ngauri riṋe ro ri khou amba na vhaṅwe vha pfha uri riṋe a zwi ri kwami ri vhaṱuku a ri thu dzhena kha mbingano, a ri thu dzhena kha iḽo ḽifhasi. Vha tshi dzhena haḽa mafhungo o vha fhufha kha vha ri ndi vha fhesa tsumbo arali u siho kha mafhungo u nga ri u tshi thetshelesa radio kana u tshi ṱalela televishini zwi tshi khou ambiwa wa pfha zwi sa u kwami ngauri a zwi u dzheni, a u na muṱa, a u ngo maliwa, a u kha relationship. Mara hezwiḽa zwithu hu ḓo swika hune wa ḓidzhenisa khazwo. Nṋe kha musi khwelo nda nga tou ita ndi uri ngoma madzula vho vhambya musi radio i tshi khou amba thetshelesa, televishini i tshi khou amba ṱalela, musi newspaper dzi tshi khou bva vhala, musi u khou dzhena kha Google vhala mafhungo u vhe na nḓivho ya uri musi zwithu zwo tou rali ndi tshi ṱangana nazwo ndi itisa hani, ndi ya gai, ndi zwifhio zwine ndo tea u zwi ita, ndi zwifhio zwine thi ngo tea u zwi ita. Tori he ndi tshe ṅwana ndi na 13 years nda ḓiwana ndi tshi khou tshipiwa and then nda dovha futhi hafhu nda tshipiwa ndi na 27 years nga 2021. Yeah. Ezwo zwithu zwi khou itea hayani zwi khou itiwa nga nnyi? Ndi tshi nga tou angaredza nga 2008 zwi itea hayani, zwi itiwa nga muthu ane ndi mufunzi wa kereke then a to ḓi tou mpfuredzela. Heyi iṅwe ya 2021 ndi he nda tou dzheneliwa ndi mushumoni Polokwane vhukati ha vhusiku nga 2 nda sumbiwa nga tshigidi nda kona u reipiwa. Ezwi zwiwo zwoṱhe zwivhili o lwa hani nazwo? Ndo ḓo swika he nda humbula uri hu na vhathu vhanzhi vhane vha tshi ṱangana na khaedu dza u tshipiwa vha fhedzisela vho ḓifhirisa shangoni kana vha wana vha tshi khou ḓidzhenisa kha zwidzidzivhadzi na zwikambi. So nṋe nda mbo ḓi ri at least kha ndi thome u tou ṅwala bugu ine i ḓo vha i tshi khou ṱuṱuwedza vhaswa vhane vho no ṱangana na khombo heyo kana i ḓo vha i tshi khou ita uri nṋe muṋe ndi hile kha zwe nda ṱangana nazwo. O fholana ho itea mini khae ri tshi khou muwana a kha ḓi vha o ima ngo rali? Challenges ndi challenges, ndi nga si tou ri ndo fhola mara ndi pfha uri nga nṋe muṋe ndi mufumakadzi wa muhaga. Ndo ḓo ri zwezwi ndi tshi khou ḓi tshimbidza vhutshilo hanga uri ndi vhe muthu wa khwine nda fariwa na nga stroke nga 2023 mara zwa zwino ndi pfha uri ndi right. Lune zwezwi ndi tshi khou tshimbila na zwikolo na mini ndi tshi khou ṱuṱuwedza vhaṅwe vhana na vhathu vha vhafumakadzi vhaṅwe ndi pfha uri nṋe muṋe ndi khou fhola nga zwiṱuku nga zwiṱuku, ndi nga si tou ri ndo fhola tshoṱhe. Sa muhasho wa mapholisa vha nga ri ṱalutshedza uri milandu yeneyi ya u vhulawa na u tambudziwa vhana na vhafumakadzi vha i tshimbidzisa hani zwavhuḓi vhuḓi? Re na family violence and child protection unit that assist us in this regard. Hava ndi vhathu vhane ndi specialized unit yashu ene i khou shuma
nga u tambudziwa kha vhana na vhafumakadzi. So zwe dzi cases dzenedzo dzo no reportiwa, this team is able to crack, investigate until they get to the bottom of the cases. Arali thamusi vha na nomboro kana tshivhalo tsha milandu ine vhanga vha khou i tshimbidza nga tshino tshifhinga tshiṱirikini tsha Vhembe, ro sedza nga maanḓa milandu ine ya khou wela nga fhasi ha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Thohoyandou, vha nga ri bvisela khagala uri milandu yeneyo yo ima hani, ndi mingana, i khou tshimbilisa hani nga tshino tshifhinga? Ndi minzhi, vha ya zwi ḓivha tshiṱitshi tshatsho tsha Thohoyandou. I think it is well known that Thohoyandou ndi tshone tshiṱitshi tshine tshi khou ri fha dzi problem zwi tshi swika kha dzi rape dza vhana na u vhulaiwa kha vhafumakadzi na vhana. Apart from Thohoyandou, we also have tshiṱitshi tsho no fana na Seshego na Vho Mankweng. Vha khou amba nga tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Thohoyandou, vha tshi to sedza mapholisa vhane vha khou shuma tshiṱitshini tsha mapholisa hanefhaḽa Thohoyandou vha na vhukoni na ro sedza uri milandu ndi minzhi, vha na vhukoni na ha u lwa na u tshimbidza milandu yeneyi ya khakhathi dza mbeu, khakhathi dza miṱani, zwone zwine ra khou wana vhafumakadzi na vhana vha tshi khou tambudziwa vha fhedza vha vhulawa? Vha na vhukoni, ra ndi ambe ro vha na vhukoni, ene vhathu vhane vha khou shumela Thohoyandou vha right uri vha shuma Thohoyandou ngauri vha na vhukoni, especially our FCS teams. Zwe ndo amba uri na arali hu na dzi case dza complex vha kona uri vha dzi resolve. Ra ndi vha ṱalutshedza uri Thohoyandou alone yi na dzi villages dzo no fhira 460. They've got more villages than any other police station in the province. So what that tells you, zwi khou amba uri the population ya hanengei ndi nnzhisa. While we've got capable police stations, obviously the issue of personnel will never be enough. We're looking for that, but also as part of precautionary measures, work is underway to build another police station, Angei Kubvi. We tell we augment the already stretched resources and personnel that is there. Zendo ambari Thohoyandou yina the villages zonofira over 460. It's the biggest than any other police station in the province. Ro tshimbila natsho tshiṱiriki tsha Vhembe, ro vha ḓisela zwenezwi zwe ra kona u vha ḓisela zwone madekwana ano. Ri a fulufhela uri vho kona u fhaṱuwa sa lushaka kha mafhungo ane a khou kwama khakhathi na mabulayo a vhafumakadzi na vhana tshiṱirikini tsha Vhembe. Vhathana vha songo angori no mbekanyamushumo na dziṅwe vha kona u dzi wana kha siaṱari ḽashu ḽa SABC Mafhungo ḽa YouTube khathihi na kha app yashu ya SABC Plus. A ḓo vha madekwana avhuḓi, yowa.